West Karbianglong Cintong Constituency Kapalo Acom Kimi Arang Mekardor Sing Be Artap Hokep Apan Ajoy Teron Lapen Ari Sangho Atum Apran Armudet Hemi si Angbong Masap Su Alam Cebohong Pesai Pasui Pen Serlebon Pangcepi Ahem Cedam Julo Hem Cedam Juy Ahud Adon Arab Atum Apan Koson Kopilo ni Alam Hoisi Ni Pai Krel Kep Jakhong Aciklo Ajopor Pai Kep Acom Kimi Pen Boga Jamin Andor Sing Be lapen acor atau mapan pondet lo. Asal kedua ke keceng ko nebong ke neneng coba aja ini ntar ke neneng bang ke hempen dam juga hempen ada malnita beng dam lang pusinang tan ke ang patu ke beng ta bang be aja mana beng lang rapari tempat ta arjula pare oh beng nang tun te pusipu anke kedam tu ke ate ham sedam samuk dam lo antara dak roitom ne do roitom do pen bang ke aong ha aik depan pun cekol cetan lo antar ke aik tempat nang thum dat amat ada aporia la tempat kopi pitong cehoy cetan dam lo ne anpare to ya jo mat ni pai pen ne pa phana bang nang thum dat lo ten o'clock lo ne tum hempen ke pon amat ne bong phana bang abang nang ko ke mat pato dak sin ne tum cetan Tek belong lo setan ini kanang teng mari ditaan tek belong pa men dak Kumat lo keteng ke? teng tu bang amen ni ujoy teron tu api non bang long kang ju Betul bang ini sih keteng. bah ini sih Koson sih yang tu macam bohong lo. ceng ngecebong ini lepu hemi si sing cek saya lo alang bah kat ju lo dak hempen amai kat mani kat ku tenang kan te beng dam ni senang kan ani beng ta bang lo aku ati hamdam ju dak ini tombak tu kan aku boga jamin jalan tu lah itu man ku selo ma la tumbang nang tum dalai to we bang ya aju pc bang ada heman ini ku tumbang bang tu bang tum dalai ani tumbang pada pada ku dong la hadak le rok pen singki se than lo la so singki se than bom ho lo men ko son lo ake kening dia chok che peng la so de ni lo ko ni lok ni pa kun long ki phang cho pa bang si mane alama bang ke nang hot bom lo ne tum ne bong ne pai ne pa tempat insai bom lo anpa salam insai bom ma hot ujoy terana bang ke la bang ke aning ka sedeng ama direct ne pa phan kum lo ate cheng al da pra la aning sa rok lo hospital se bandi puta nang le dedat morte nan ta nang le un edar lo ate kia bedar lo are ngapa phoke ujoy teran si pa phol Coba paceng ya.